Allah ɓeydu jam Allah hokki en jam e cellal e moƴƴere Pulaaku hono heɓirten jam waɗɗa to wonde jam on e ley men woni bone on duɗe ley men woni on nani on faami haala an ka ɗum Pulaaku hono heɓirten jam on enen jogii bone on du enen jogii ko waɗi jo wimi enen jogii jam pullo ko Allah tagi ko kañum ɓuri jangude Qur'ana enen ɓuri alsilamagal enen ɓuri wali enen ɓuri aduna on ngari e cuucal enen ɓuri jawdi Pulaaku en foofay en wondi e jam Pulaaku hono watten jo foofe kawral e yurmene Pulaaku hono watten jo heɓen doole on andi ko waɗi ɗum leñaako min mi pullo Fuuta min ni wollirimi min baaba am ɓuri minen si amen ɓuri e si ɓurɗo wala ko man fu na fiya becce mo wiya min ɓuri ya Allah andi ke fey bobojo yawmin ton bobojo fey bobojo ya Allah andi ke wi simu na woodi e enen fulɓe wiɗen enen woodi gonga en woodi de wonko heɓɗen ko si fo heɓay homo ɓuri yiɗɗe nulaaɗo ɓe wi ɓe pullo ɓe hono pullo hono yiɗuɗoɗa nulaaɗo ɗum jugement waɗa ɓe naari ñawdiji tati ɓe wattile suudu ɓe yiɗɗo nulaaɗo fof daan mo taƴte hanne pullo gooto wi min mi yiɗi nulaaɗo ɓe hirti ñawdirni nde ɓe hirti ñawdirni ɓe hirta e pullo on nde ɓe hirti ñawdirni tan ɓe wadde ɓe pullo oɗo kam maayi heddi ken gooto ɓe soyi kasi ɓe pullo gooto ɗo wi min mi yiɗi nulaaɗo ɓe naɓi oɗon ɗo kasi ɓe hirti ñawdirni ɓe waddi ɗon fulɓe adi foos fulɓe e araɓe homo hecci pullo hecci mi wi on no hanne ya itti fulɓe e araɓe pusan jo on jaɓay kasi mi hanno o hunde woterru kasi fulɓe enen yawi hoore men ja yehi Murtani safarɓe woɗeɓe ja itti Pulaaku e maɓɓe ko heddotoɗo ɓurta temeɗɗe tato mo wiɗo ndenmo yo pullo de ma ba mum yo ɗuɗon wonto ɗum woni Murtani mi haali wala yedduɗo ko fu men yaha jugement safarɓe feccere mum fuu ja noddiɓe tan goɓɓe wiya fey bari yettere goɓɓe ɗum wiya Diallo nde ɓe sansu inde maɓɓe jo en yeehi leyɗele jananɗe ene woni ko bonnata hoore men en hawray galleji en hawray suudu baaba ɗum waddi hoɗa o yiwɗa fu cuugel mum to hoolare wala he yo tawi a hooli ka accu cuuɗi men ɗin ɓaɗuduna ɗum waɗi Pulaaku wiɗen nayyi wala nayyi de ha sida ko e ɓawlu won kam assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh